O koengo na senga ni tundei kina na tamatada ni rasa lewai. Se koe nei wala e na non rei songo na ala dudonu. Ni sa kila ko tioba na non rei wala na ala dudonu. E na non rei wala na tamatada e na Rusalevi. Di nguwa wakalunga tangana kalu na non na wosa e na sarangoa darawa e na kabini signi kua. Non da seri me na tiku butai kina non da sogo ni na kabini signi kua na ka ruanan rau dio sabul kaon ni seri ruanan rau di sul kaono to bogaro ko ngabi ko na kalu e non na singan dina nga na singa nga go sura tikan ta men tulake men da bo bini bina ko bona kalu na kabini signi kua. sere sura anda menangara mana kalau na masu kilo malangi nei tiku tamu bike meni sare choba na ni mami kalau ke meni na kalau no meni kilo malangi ke na burubura ke na bika ke risina kina ke memi do babe ke meni na lubia meni na sabi na ni sini ko na mo bina ke mami bo bina tawali no meni loma no meni be ko rota kina ni memi bura no wai na takana ni sulu kena bika ke tengah ke memi bakla ni bakla mata tu kina ni memi bula ke memi chu kina na ka di sini ko me bango na ni rai sakale na ni memi bo bina la bika ni na ni memi ko memi sangi rawat itu naka salah melomala ini bisun-sun kena ina kakayana biki mami memi labe ke muni ke memi bo bina la biki muni dina ni tau tuna ude tau tuba ke mami bakla na muni loma ni marno ke mami kata mami ke mami ena kabina di sini kuat turana ni mami kalau melomala ini tu bagi sobu biki muni na kase Vana kampula, oir na ngilo si homo pa no dodu na seng di luapa. Ena singa kino bogi rakasa tu no dodu.
dodo ko tio na kalau ni buka e me santa be do muni e ke martau ni na ka ni singkua turanga ni ko ti mami mai na ka ni singkua ni bagan de ki mami na ka ni singkua isule ki mami na ka ya lo ki ke ni me ke me lo be ki muni na tamai ki mami ko lo malai ni bi no ki nga ka ni si ki muni ni lo suka ki mami ka ba ko lo ta sa tinga ni mami ko na ka ni singkua turanga ki misale bi ki muni na ka ni ko da bi nga na ni songo ni tuan ki mami mai yo ki mami na karaba no muni tamate na bos ki mami e na bi ka ke na bogador na ka ni singkua ki musa lego no no bula ni lumuti ko na lo ni na tabu ni mo ta bui ko na ka ni lo mauni e na ka ni singkua bina wale no no bula ni so so bulu e na ka na na ka ni singkua ni mami sa bo ni na ki ni so era sa ni chu na ka ni singkua subenga mi wale so era la vaca so era po di benga na boni mate na ka ni singkua ni mami kalo Misa tatau na kana non pula di beke muni na kalau ime misa tulai da kiri di beke muni na ka bisini kuwa ime misa kere na kau ni no ni au tamu kalau ni kere na bulu era cuki na kalau na bomulai na kau ni ada cisu ada mana na kau ni ada gara saya na di beke mai na bulai na buru-buru ki misa bulai ni nombo na buru-buru sampai na mai ni mai kalau Kurang kami minta main nak di sini kuasa ni dorang kami kota main ni mami balaba ni mami banana na main ni mami tobo lebu do bika kami balaba kata kana no ni serau kurang na kami na di sini ko kami kiri muni usut imani anu ni bos ke ba kami na buat usaha ni mami balaba ni saya lagi nak lalu tu muni boko ka wasa sabat ki mami na ka kana sa ni tu ni re ki mami ni re cisu ni re na rai cisu ka kira na dalam mai ka liban mami ka be mai ki muni ni ke mami boko ta na lo malagi bo na ciru ni bo ni sa bo ta ka ki mami sa na ni mami ko re ki mami ki ku na ba de orang ki mami bulai ni la bulo ni sa bo ta ka ki mami dona sila ki mami sudu na dona sila ki mami na makai ni na mura-mura ki mami tiukin na kabina ni singkua misalnya sila ki ki mami na ni mami bula kapara ni kapon ni ki mami na kalau ki ni na soma na ni mami masu na ni mo tengah ki mami tu na no ni serau na ni mami kalau kan no ni bosa ni ku ni sakila na ni kake de balik ki mami ni kala ni mami tu gani Nikla tanda ni mami rumai. Nikla ni mami banana ni siao pun. Karena mami bosa, eaw ni mami sulu ni boleh hati mami. Ni boleh hati mami mami bosa na karena ni singkua. Maki mami kela ni seke mami pun indikir mami, seke mami pun indikir mami, seke mami pun indikir mami, na karena ni singkua. Dah balik menurut di sebelah tu, dah balik menolong ni matawa, menolong ni empati, menolong ni bula satu nama teki mami, sahabat ni dah ni sahabat kata mai tolong bau, sahabat ni mai ni buatlah menolong ni bemar boy, menolong ni minta mati kina ni mai bula. Karena lebih masa dah banyak ekam ni sidi kotoran, dah masalah tu menendang ni membau tiga muni, masa nak bau ni nak sangat letai. Dan ada cisu dan mami kuranga dan mami ngombulan di Natali doa. Amen. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, yang menguji mati itu. Dalam nama Bapa berdoa berkasa dalam nama Mana. Sudah baik iman di semua kata dari Tuhan. Ibu kuat Mana dan iman di bawah. Dan semua foto itu bersesuai. Jika aku ikut iman kita, ini boleh iman
ser non dai kumusala ni lutu na kami sini ko na sa Bisau ni sa singa ko na no sa sina tirara sa singa na ni tirara ni sa singa ko na masuk kini susun ni sa singa susun dan tingguna buli yang kalau ni mabangko kalau ni apa kita sa mana sa singa sa singa sa ni na kami na ni na susun Malaysia sana gay masa kelang dasar di bawah minat, wajib dasar di bawah minat sana gay susah sebuah yang total, yang akan mesti dibuat lebih minggu rabi, yang akan dari sini buat. Dan dasar sebutkan tadi kalau di wasi-wasi, mereka kali dalam bahasa sini kurang, yang akan mesti dibuat. Awal mula wali yang akan mesti dibuat itu pun nampak kau, misalnya yang bulan-bulan kali berbuat minat, awal marah wali yang akan mesti dibuat. Gay itu pun nampak terus siko total wate kay kai na maro wali bago na tinire bigyan na ka bisini ko na maro kasi na ron do roso kauno and the sabado tingu mo tala pamay satu tingu binasa nga pintu ikan kontal kapag binasa kita boleh buat ko sana share ay romo may nakakay demikian dengan Allah mendapatkan menawar di terus. Dia bisa menawar materi yang lain dari teman. Oh tak. Bisa kena orang mana tak. Na orang macam di sebelum itu pengobatan Nabi kasih itu jasa terima kasih mana oleh apa tersebut. Nama menurut sawit tidak akan sesuai di tahun lebih baru. Manusia rapat lebih banyak dari dulu. Tidak bunuh lebih baru kemal tahu. Menemukan kalmai bukan oleh orang kemarin lima. Kalau bukan dari bapak, bukan kasih. Pulau memang nasi lebih pulau. Mungkin seperti Indonesia itu berkenaan. Orang bilang saya itu belum pulang, sekarang dengan kata pada rumah, buat buat tahu. Kita bikin mulai, kita turun mulai apa namanya. Orang yang kaya dua orang masuk. Nama orang kota, kalau orang orang wisata, orang yang makan pokok, orang yang jalan tempat mana wisata, kalau menunggu balik pakai cara bisa kejujuran. Karena aku merasa karena bawa ke pulau menanam semua. Memiliki rugi kondisi kena ini perlu teman, menurut ini adalah itu rugi secara di mana orang yang total milih benar ini memiliki rugi mana orang lingkungan bikin ini yo niki kalau bikin benar dan itu minta ini nomor sih dulu malu sih mana mula itu buat kita bagi kali itu mana nabi bukan itu bukan ini PT mandi pakai binakan di nilai sebuluhan karena ngajeng sebelum maral itu masih itu kumayu putri sudah lagi nanti mandi makanan itu buat nanti lagi mai ini kita bagi saya pakai bukan mandi minta mai orang tempat mereka satu mana Numa itu kena nasi kelete, kena buaya, pulau bukan malu buah. Itu mungkin punya itu bawa, yang ada di pulau itu mana, siapa yang itu. Itu dapat kita lakukan mana apa aku selalu, malu dia, bukan apa yang itu yang orang pulau, itu tadi yang tadi bukan sekarang orang pulau. Lepas orang runduan orang yang tahu itu, tu dengan tahu sih, sama tu nawe, sama itu mau dia. Dia nanda sekarang pakai bungko. Yang tahu dia buat duit, memang begitu kan, yang orang orang. Kami itu saya kenal kalau saya kena balik, kami itu saya kenal bawa ke Solo, kan itu bayar nasi kamu nak pulau, mau bisi tu bagi, bukan lagi tu bayar, malu nak buat sahabat saya bayar. Bisa dikoke
sede. Dakatsuan ke ba kapitaso ke terbagi na matawa. Oke itu nomornya ngomong warung tekan dan yang berapa persen teman-teman datang dulu kira di mana teknologi dalam proses yang salah dulu main warung matawa yang betul-betul sekolah sama itu dua saat tiga kali yang berburu satu kata dari semua kita ini itu kita akan main dalam mengisi sudu atau AC kalau mengisi dari kuah dan kakak yang mengatakan perlu lebih baru teknik pula ada dosa karena kita cipta pada macam yang pun lebih baru mengatakan lebih kali sebagai bulan dosa kalau bapak kosong berubah ialah kebenaran kuat kalau mengatakan nama wanita kala dan seorang dikir dan kebenaran kuat nah dengan kota-kota asal yang berkala untuk satu nomor kami berbuat sebenarnya beberapa proses yang bertahun yang mengenai dalam bahasa saya kali ini memiliki yang lebih berbagai memiliki kalau dia sesuai negara sesuatu untuk dibuat bui lebih kemari yang ada para negara kecil tentang dalam di Paris dan kemudian tujuan lagi atau kali bulan ini yang baru untuk sekolah untuk kayu menceritakan bagaimana akan kuat kemudian lagi dengan ini kenapa jadi di bayar itu plan kuning usus dan kuning tua dan bisnis atau kerjaan lainnya bangsa itu adalah sepakat berkaitan dengan hukum yang dibahas ini oleh ini cari macam sosok yang berbicara yang kuning yang boleh bersama itu. Awal nanti kita di bawah saya akan ikut kita beliau kita lain segera ada beberapa semikian ada bulu-bulu yang akan tua satu dulu kalau lebih begini negara bisa cuma dari tadi santong kalau sosok kasar kita itu dulu dibikinkan jadi kan terlalu membayar dulu lalu sakal itu kita sudah rumah sama kepala staf susun dari bukan dari bawah pos kalau sudah mulai itu tapi muncul dari pos lain kalau sudah dari bawah pos sini ada orang yang berani itu akan menentukan. Ini kita mau usaha kami masa sudah kita akan menentukan selesai ini. Yang itu cuma lalu dari malam kumai lalu dengan ketua yang baik saya juga nak berada di mati baik. Kartu nabi kita juga nama nabi itu kali. Singkau yang nama cukup jalan tembok orang biasa nak tiba. Kemudian kami berbuka nabi itu dalam tubuh kata yang serta dalam tubuh yang akan mati singa bila mati singa terjadi yang akan sesuatu pada yang bosok posisi dan begitu mati singa terjadi yang akan sesuatu yang pada yang komunikasi dan menggunakan posisi nabi mati singa tadi sosial yang memiliki tubuh dan ini tertahan di dalam dulu nabi mati singa yang kedua kenal mengenai kita mati singa dan lalu mengatakan kalau itu betul nanti bapak kosong yang lalu di dalam mata satu mata. Saya sekarang tahu boleh bapak kosong. Untuk sekarang itu menengasi karena saya juga nanti bapak kosong yang baru lalu bapak kosong kalau dibikin satu jenis cilung. Yang tinggi lucu dari kawal isi main masih tahu main bot. Lalu tahu bapak kosong karena dari tahu sekali. Singan itu kali singan mati. Lalu kali mengisi singan di kawal dua. Akhirnya satu bikin ada lili lima kesinga, banda tiga itu tunggu, memang protek. Mereka itu beli tu nenda, karena kata orang jual ke mas. Jika orang yang saling dua, nenda bawa kota nenda bulu bayar, mulai bawa kos. Akhirnya bikin lili lima kesinga, mulai lima kesinga. Wanda tiga ini itu sungguh, mereka kawal singa satu minggu, mereka bayar naik telepon singa, dimulai play. Bukan dengan kita tu bermas, dan tak betul dengan si mati di salah bermas. Awal yang mati kenal yang lebih dulu dan lalu kalau. Dosa
itu menurutnya apa lagi? Ya, aku ini nonton dulu. Sarung dia guna nonton sabtu dulu. Sarung dia guna waktu juga. Pada saat sini karena berarti nonton cuci dulu. Saat ini email sama cuma ibu gua. Kalau usia cuma dari beberapa usul, akhirnya sini karena berarti nonton cuci dulu. Kini natural kemana-mana. Ini cuma nonton dia nonton dulu. Untuk dulu. Sekali satu dari satu nonton cuci dulu. Itu lawan. Ini lawan ini. Semenita ini itu menggunakan nonton ini. Tapi kalau lebih direksi lebih kosai, lebih kata soal dulu. Saya kira ini menjadi apa soal ini susul dalam bentuk. Bikin dalam kasih dan baru kita bikin kalau soal saya komplit seminggu lalu tu verify sendiri information dah. Yang kan bikin tu sampai di daerah kita kini. Untuk semua yang kita bisa kaki lah, itu kita orang untuk lagi risau. Bikin dalam daerah kini, kita kini ada safety pin. Jika saya nak tidak ada sesuatu yang akan bicara, kenapa ekstrim bisa kata orang muda. Kalau saya tidak bikin dalam ahli berapa kosong, ini dalam family cuma darai dan cuma bicara cuma bicara, dan kira malu cuma, kalau dia cuma lalu doktor kita lebih baik. Ini dalam sini kan ini sebelum, ini doktor cuma dalam saya kita dalam sebelum, kita kan saya jadi dalam sebelum sebelum. Sama kita juga dalam menit tawa ini sudah menggunakan dan kuat. Nah, makasih lebih tadi dan juga kursus master. Untuk saya kemudian kalau saya sudah berkasih kita dalam malah kumai selesai. Terima kasih segala sesuatu yang proses dengan negara usul. Una surecir na ngoni na ngawala ng main
mata sakit matanda babaro sa kinabuli ano kay surat sa na marital tal bigyan mi dono masu me masu na kidan benda ne roboro kay na buli sa mata. Nakakawakai ikuikia na gabenu, iku na tumbutumbu sa sulit na mawali kakimay, ay tumbutumbu, wala kakimay, inay tutaki kayo na gabenu, nakinagambodi na ng pula, satu talento na bakinibuin ko ng Sa sulit ko ni baba ko slotu ni tutake ni tontok kamay na lingamuni na kuno nga ni tukina tanto kaya ni pero na lupenda membermasu kimami tu ang matamaki ni mami kalo na kinonong nangonang bibi ang nananuni kaya natambor ni natambor na lubek Sabaro tiga bulan itu akan bagi kau mingkara kau. Sama kalau mereka apa, nanti sebegi boleh main di nanti maru tak kau, nanti tuh balik bengan deso, era bengan dekina, kena bengkat kena sana era naramu memang Tuhan. But there are serious times ahead of them. Kibagkiran isa ng ito nakain rente kimina. Sa tamburi kina naman pagbulan ng wikin mamir sawa tuwe matawni e mateki mami na man Tuhan. Kimami samasu kakirena ng niya tambo ni sa kimkeira. So hindi ko na buko na kilakan na pagkasama ni sa nangyayaran ito ni Buli e nandun tali ng mga niya batiko. Kaya hirang Buli tortat kini alaw ko lang Sedia mereka mentua makayalo, na yalo mentua, mereka di karena bawa pindah kina, na non rekani buli. Behira, era segetegi buli bakan tua, isa naturan. Ibakat tonde tak na non rempul. Mereka kira era sa senang tikon tua, diko di sa tiko buli na koloni, tiko keira, kanina toko nira, ena besina kedesana ni non rempul. Mereka tuku pake, nek so ke Campbell Town and a besina ni matata, mereka tuta ke merayang kanta, mereka mone puku, mereka duta ni bebe hiru ke merayang wane, era tu bawa ni tiro. Coba sa pa binibinang kilo be kimuni na singa intentay. Na bori na non pula nessa non ni tundona. Coba ni maso nela komunui, nela kombota, nela Jesu Kristo na bemuni, na nei magtula na kayo. Amen. And so children, as you go from here, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. Salah kembali ke kuliah non kisipi. Asa pos kuat, kamu katakan
kena na mo. Sa kalungata ko na lubit niya, kami mo nung manawal na lulong, nilawak mo taki. Sa kalungata ko ira indoroma, nilawak yawas sa saba. Sa kalungata ko ira yawas sa saba, nilawak na kalung. Sa kalungata ko ira tatara, nilawak to kaya na lubit kalung. Sa kalungata ko ira pakakakani, ena buki diwawa na lulong, di sana na mati itu bakal malai. Dosa kalau mati di dosa apa besar semuanya. Kalau kata kali, kalau sama kata kaki, pakai lasu yang kaki kena yang buku. Dore di kamar orang lain, bisa lew na kini sawi kimu dore dalam mana. Bisa pakai kawan nama kata ini berprofita. Sambil lagi di kimu dore. Sambil dia tidak ada lesoni, untuk kira nak turun teman jangan berapa. Serreron rautu sulkawalu, nirei ramadamai na sipiara sesetu, narasa masanggarai, nirusa na menuju susuris kata itu baca, nada serre masuk pada kalau ada kaya dengan sinipor. Baca siap dan sudah sangat kalau menang dengan Rasa
Ve ke rau e ka ve singa na ni ko le na mo ni mara le ko ka ni mo mara. Bala ni sande de na nona sande mai bakita telkina and nanda ni tulong mani ko kan total. Isang kuni siko dimai sana ni kumindo nanumi poli na maso ni sana nanumi tunga na maso and a blessing. Kau sabak binibina ka tulukina yung kuni lotu and kinangarabi bang pinakatiko na tampani were mo be ito ng gaser to be tiko ka bakakina be kemuni na limba ko sulod. Umitatalangan ni ang marotak na sinisud kay natawasin niyang bat sa tigabumit koso ng nanda yang makipo sa karotan niyo. Kung nung mamewa ka pinagkakatalangan ng namunibay ko koni and nangramo lamay na budi-bora lebo ni Bay Bakalututaki may namang daganua na laman ni Manggalutu ay sila Pinapakalevo na nomunibay to koni, kaya kamatakakera, kaya na politiko yan, nuluto yan kaya kabi, kapakatalakin na naluto yan kaya may karabi kaya. Sa kunibayaw ni sa nandong karena na nandong koni, ay kaya brotal, o sa tukuna ganito na kamakatak nila, dono binak. Kaya rin ang talaga na naluto kaya wato ko na, sena di marurui ko ay okay sa awa sa tito. Yung ako binibinakan din doon na namay kagit kay mundo karawa mundo rin na narikin. O biya ko ang diyan pagtalangan ng rinolom o yun na kami may Perth, may babat ko sa luto, kaya naman baka binibinaka ng matagubwalay na nabuko ni Masulaki kaya nanumi ada tiko yani nabuko ni Lenda kami ada tiko naman ni Bubali toka kuirara ka DMK kaya sa wala tumay na kami may Perth kaya sa kami itu mindangali sotayani kaira and bulo kutoba and nanon na nimang kapitire sa posibilidad tiko na baka ni Kolifin. Kaya Santa Barbara Kiko may kaya. O kung bilang talaga ang mga church, si Kobiani Kinoyani lang ni Payo Kuya, e nabulas sa'yo. Sa katalito ng Kastilo, pero si Kinoyani Kuya na. O sabi ko pinapinan ko, ni sa basic Kuyani ng Kase, ki Lomaning Payo may North Rocks, and bulas sa'yo, Repako ko taki. Sulian na yalo ni total na yalo po. Ni Benkaraki. Ni Rodosiko yan, ni Iba. Kaya santa seto tumay na lupo. Doon na nakakita po, nakito sa ito ka may kaya na Bestina. O sa kalapaan kasi sa sending round boy. Makalong mga nibinakan na ito ka may lumimbay. And I can't see it. Kinusap ko binibinakan. O baka binibinakan pero na matagpapan ako itala-tala. Na nanakaw to yan, ikitong boleh pakapaka, e nandun ay kabi marutaki, Belgica. Ikaw sa kunood sa bagtiga po, nagtos mo naman. Sa tiga mo milaw talaga may nagayoso seso, kapag tiga bibili ko naman. Luti nga mo sa pag-ibang may mga dito, sa dito kabangayar ng dito kina. Sa tiga po, may toso na yung bot, ang pati, toso bot at kaya na osos. Yung minta ka, ni nona kapagloto, and the lack of the room at iko na nononggo, na nona kapagpagkay mo, epiphany. Yung nabukay ka na tiko, Menga, baka rin pagkatiko naman ng bulan ng Pupale, ng bulan ni Papa ko sa loto, kinanaw na nama, kinanaw na ni Lenny, kay na nona, na sinimata kinatuwa. E na makaon ko, tarong mo sa kalikina,
in dua, veieram da lessoni do bakamanketti e na bakampoka bakatasto. Koske nei Matthew na kanawa selima, ne baka e minituot vekenda. And it's usually called the Beatitudes, and found at the beginning of Jesus' Sermon on the Mount. Kami ko masabi buna, ne baka na kini baleta minda sarumotawoti na ibunaw na lesoni niligri kenda isang bunaw wakata kikwaya. Au na kabulena minda baka mafalta na bekineso baka na kasal na rawa baka na Bible study beka sa commentary. Kau menjadi kini mo di pagkakita pagmanda. Di pagkakita lang taka pagkakita lang takira na leweng bunga. Kira na leweng bunga nila sa tosoyan nila turo di Chisu. Sabi kami kato Chisu kinaulo ni Benua. Dami song rototo kaya ni naman isay peligwa. Sampai puasa ko. Kay bunga may nabunaw may nawulo ni Benua. Romo bunga may bunong gore na waman yung doon pakatatan ng pag-isawat yan kasi romo bunga kita e nanong. Nabunaw gino na pagkatakin ng Chisu na kaiso e ranikalungan kina na tama. Nadamas. Nito rumay na naman itulong ni pagkakaw ni Kiman kumot kini. Nito rumay na naman itulong kadalaman ng mata ni Roy Kiman ni Nito rumay na naman itulong kasareta na naman ipakat kama na sa bakandangan ng pagkatambal ng buwan natin. Nito rumay na naman itulong kaya balatan na naman itulong Kiman tingkol kini. Ito rumay na memang ikalo, ikiman isawawa, and I have a Chisu na nabemi na memang turang kayo. Amen. Untang na dahil na ikabinikuwa, na ulo ni Benua ni Kalona. The mountain top of blessings. Na ulo ni Benua ni Kalona. The mountain top of blessings. Na bunaw na ulo ni Benua, tingin mo, and bunaw kapag na Beatitudes na kausa Bavitod. And it literally means complete happiness that comes with being blessed. Maraw, kakao kamay na may pagkaroon ng kakao. It's simple. Maraw, kakao kamay na may pagkaroon ng kakao. Diwa, nanonagpaputa, sapagkat diwa, nanonagpaputa, na bosong ko o Chisu, sa kalungan. Blessed are, as we hear gospel reading in Matthew this week. Nabasungkot na blessed, kaway, naposta pa kiriki na makarinoy. May naposta pa kiriki, kay pagkabilapati, kinaposta pa kalatini, pagkapakay na biti, from which we get the plural Beatitudes. Kinakaroon ng tarong, ang masabi ko tumibig yan, na magunaw, may nagunaw. Kung ang bote nindindikin na rekenda, nakikila, si Kuthi, arapakaroon iko, nangauna, gunaw kino Chisu. Who were Jesus' audience on the day? Kula matin, nila kuso di Chisu yan, nila bunga. Kaya ba naman ay aking ginamit, ni bunaw manong
sa tiba naman tura machiso dito naman di sa peli. Pakaki na beiro na lewe bunga. Beiro na lewe bunga so era rawatira, era tamata kaukawa, era tamata butuniao, ia endonay paselebu ni lewe bunga, era drabong-drabong. Era tu ena pakatangan din pula ay bakalolong. Saya masuk ini raw-raw tunang pula beira. And these were people who were living under the Roman rule. Tuguna chiso beira kaya batay. Sa kalunga takwira saya lumalumu ni sanondra magdalito bakalamangan. Blessed are the poor in the spirit, for the kingdom of God is theirs. Or for theirs is the kingdom of heaven in another translation. And this is not a call to despair, but a recognition that when we acknowledge our spiritual need, we open ourselves to God's grace. It's not about having all the answers that we have or that we need in life, but being ready to receive from God. Wala tipo chisu beira na leopunga kanang pipi ni narong taunapa na yalonra kaya nanong pula buwan kalo. Waka pipi na nomen rakinda kita ikin ng buwan. Uno tartingaw chisu na kausa kuno beira so era rawatutuna ng pula era buku beka kara kaukawa so era do beile tu. So era raka. Karena minta ilo dikenda ena nong rambut. Ditubik kenda naka. Nita kaukawa. Nitawa tanga. Sa dapat tutung beka. Pakataka sa pakabanua. Sa tamang buko ratung beka sa anti. Saya di makapagpapag ko. Ang ilaga na kalong. Tatawa ni nila na nagalaw, ni tatakat ng bula. Sa kada. Sa mga nandasang nila na sa mga tanga, nandang maso. Baka may magkaroon tunika na kalaw kenda. Dinikin na po sa Nicola kay kay Cornida, batay ni Cornida, kinawasin doon, leso di kalangan ni mga ko. Rosa mo kawan na kinto sa mga tuwa, sandang binita ka na kalo, na bekay bedi, na bekay malum, na bekay bakay si, bura-bura ko na nayotang. God chooses the foolish, the weak, the lowly, and the despised of this world to shame the stronger. Remember, Campbelltown, that we come into the kingdom not by our virtue or our own merit, but because of what Christ did. And because of what Christ continues to do in our lives. Kani karoon sa kalunga, ako'y rasang daw tayo niyo na pagkainin. Kailan di ba ito naman itura mo chisu na nondararawa kay nakaporo ni yalo ni tamata ken. Singa orang kasawot, kiro di kalma tigo ito ay manibiya o hindi. Dito mo nabanggo ko biya. Kira-kira, ako totoo ko biya mo na yan ni Sende. Tapos sana pala tatawa. Kasi ako ikaw sabot limay na lewo ni mati sa tunggoy biti. And the mati tali and the lewo ni garagi mati. Kami sa nabesina, sa TV, sa music beba, sa radio, ni nabarong kina, sa tukutuku nga minurusi kena. But we tend to forget that when there is a loss, Christ acknowledges our pain and grief. He doesn't say, harden up, or yeah, it's going to be all right. Eh? He assures us that in our sorrow, God is present to comfort us. And that is the hope that we
kalome dia rumah, sa mga kaya kaporke na ng pula, it is met with divine compassion. And blessed are those who mourn, for they will be comforted. Kani katulog, sa kalomata, kuya saya lumalua, niranatag kena na ano. Sa kalomata, kuya saya lumalua, niranatag kena na ano. Napakain na kila, nagura-gura at nagura kila, at doon nagura-gura sa sinay kila, na bibiyaleho, ng takang-taka, ng kading-gavian, kaya nag-bibiyaleho, want to be. Minta naman yung sa boto ka na ka. Although, pakatubatan, o siya mundo pakatubatan na nangaw na ni Matin. Pakang dini ni Matin na kay Vicky. Ni sabi rumiway ng mula, di kailangan naksabat ko nga, so na itong Matin, ni Iwat ko mo. Nangaw na sabi rumiway kinala mula, gendong basi ka may, so na matangaliyaw, sena ni Binata. Nayalapupkawa, nagani ulu, nagani halo, na makakapamay na way na, nagani aleho, tong mata. Bukan na. Kaya lamang kapakita na kay sa makado, punita kituelo, may nangaw na lumatin. Kaya ito, kamburakit may nangaw na sa matin kiyan. Sabi may tuyan yung sa mata, kalau sabi ni hindi naman, image. Doon na kavita may lebi. Turang na dumating, positibo ka may lebi. Nangamera sa mga o ikili na makumulita. Misang natin, ikilaki din ako. Duro na natin bale-bale, wasatakan na tumatakid nga, ang gasin, wane, lewa, tangani, ikilo tumay ba na sa Nicolo. Rono mo na mga sa Nicolo kay Santo. Iya, baka nanti, nabenta po ni, ibigtang buki. Esena ni Kimaninde, parang hindi ko nabitalo mo. Hindi lang may maya, dun sa maya, kaya nabitang buki. Iyo, o rato yung pili, na sena makantuan ni Duro ng koro, ay nano masakaw ko kinanapalin ni Pali. Nikirosanti ko, kaya makasama tinigoro te, pero pag tinigoro tingay mo sa. Lahat tingay mo sa, na sinra mo to ni Duro pa yung nikoro, balik ang yung santi ko kina. Nikiro wikang buki. Sagay, ang doon ko na wikang may lili. Karimba yung mumukha ba, kilaki ko na kahit at kama. Ba't tinigilipin niya, bakit kita yan? Pero doon ko na nalingkoro, ni Timay sabi na ka, masakto nga ako kandoy na poro ito. Bala ka naman tinitang kaya, sinura ko kandoy na ito may laman ko. Nasalay ka napunta kaya, namin na yung magsawa. Jesus said, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth." Kung naman may arat at kinanaman ito lang ng Jesu, ninonon na manua na yago magmanua. Those who are gentle and kind, those who do not toot their own horn, and those who are frequently ignored in this life. But in the end, these are the people that God values, and who will inherit the recreated earth in the end. You know, the meek are not weak, but they are humble and gentle. They don't seek to dominate, but they serve and care for others. Jesus assures us that this attitude, often overlooked in our competitive world, is precious in God's eyes and will ultimately be rewarded. Kaya ka ba? Sa kulungan na kuya sa biyak ka na, kabiyang mo ba na ipalabalo doon nilapag ang mga utaki. Sa kulungan na kuya sa biyak ka na, kabiyang mo ba na ipalabalo doon nilapag ang mga
Donaka berkanggo na biarkan na kinabiyang mo esando baka longa-longa nita ikikiyan sa rana. Sa baka it's a physical craving that almost demands satisfaction. Kaya sa mga kanya ngayang mo, and along the buwan sa tunong na magawa sa nalayan. With no water, between 3 to 7 days, you can die. Na punaw may nawag di banua, sa maniti punat ito, nakaka na sa namuno mga yan. Rather they are both for righteousness. Na nung kaniya kang nuba na ibalabala en dudong. Tulad di magsisike, ni seganin tua, eraw ni bulan taka na ibalabala dudong en ano na kaukawa duodonga. No. En araw duodonga, kaya kau kasiniti en ayaw tamu di kalo. Kaya balbala sa nangan rinikina na lolo kaya na mas-mas. O marota ka naman do program ni lolo, kaya baki el significo. Because only then, en araw ni baka kawai na elonda en another bula bakayaw. Baleta, kaya ang makasama tagatiko, niliraw na kayo ng mom. So yun na binita ito, en luto, en bengo na niliw. Doon na kayo, kung kita kapakawasama, nagpagkatikit-tikit-tikit. Nagpagkatikit-tikit, may pagkambay ka na retreat. Era lolo, era mas wakta. Baleta nirikila, niranaraw na ni bulataka, na ipalapala ito doon. Kanarawa na nga, ay nakukuha ni Klo. Kaya ito naman ang kose nga eh. Lumang na nakananiyam. Iya, ibimbi, anong dapat kawa, anong dayo lolo pakayan. Kami na bebekan niya kaya bukang, minagyan kaniya, sinunuwa na yawe sagsaba, Nayalong dumnaka, nayalong dumdum. Jesus promises that such longing will not go unsatisfied. God will fill us with righteousness, but we need the power of the Holy Spirit. Lord, mas merawkina, Wakalong magkaki, e ng pula, e baka mamawtaki, wakaya. Kinkalim. Sa kalungan at wira santo moloma, mirnawan. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Mercy means compassion, forgiveness, practical kindness. Nang bibili ng daw moloma, ng daw bebo sakti, when we extend mercy to others, we reflect God's own heart and receive mercy in return. Being merciful is showing pity or compassion to those who are in need. School values is compassion. Almost 90% of schools in Australia, one of their biggest values is compassion. Wira na itapuman ni ngomong ko na tatwa na lulong. Baka nagkalampan na kianong ko, wira na kururong tuwe na ngomong ni Jisu. Wira na leo punga, balata na muna ya, era sa tatu ng rego ng kulo, karangan rego wira na lulong. All of them could have used a helping hand from time to time. But Jesus tells them that it is not those who receive mercy who are blessed. Rather, it is those who show mercy to others that will be blessed. Kinakaw. Sa kulungan ako'y masayaw sa saba, niranaraytan na ako. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Gonda na tikin na rito na ipunang may Jisu,
don't get where they are. Because I tend to ask the question, is there a difference between righteousness and purity of the heart? If there is, you might see it as a difference between the actions and the attitudes. Eh? Wakatonta, kene palapal. Bukan semua orang urusan ni sok. Orang yang teman-teman bota, namun palapal sana ni laurekina. They are both good and desirable, and it is likely that you cannot really do one without the other. Na pagkabauta na lewangan dono kasama-sama. Kaya nang bunata ka na iwala ng dono kasama-sama. Kaya may mga rekta kina rompeka, nag-reden ka naman yung sa day subo. Subo, pure in the heart, pure in the mind, pure in the soul. Sama-sama ito sa pula. And ang mga subo may kinain na naman nilay, na pepe nilay, ni sendara ni dugumayan ni nagpura-pura, kaya kinay mga buhay. And one of the hardest, if not the hardest, thing is life is to have a pure heart. Let alone maintaining a pure heart. Nayawa ni tumata and daw pa'y makadalay. Sibala. Because we are all contaminated by sin. Ruben na Kristo may kaliwali and nabuko ni mga kito mo na kalo and nabukumo kay nabukumo. Naraming tabong maraway kina na sabsaba ni kalo. So we should guard our hearts and our minds, not allowing ungodly influences to take root and defile us. Don't take advantage of God's love. Nagatolen, nagamarawat ito. Tukunin nga ni Kalong Bego Soti, nag-take advantage sa kilang sakal, nagay ka. That means we're taking advantage of God's love. Nagbibini ng nagamarawaya, na sama-sama ni Kalong, and another hula, and a basic na kaya naman masawa kaya naman. Kaya kami, sa kalumata ko yung sandang tata, meron na makatukay na nalubin ni Kalong. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Darakali na yung pala sa ito yung mga kumukuran. May nabay matinito, nabay benua, nabay kani, malaman ni mga pupale. Conflict is common in every part of our lives and everywhere in our lives. And it is likely that you will periodically find yourself in one of these conflicts with another person. Dan kaya naman tanggali, ada orang din taka, and mangrabang matay, nabay bang matay ka makay ito lumay pongkay, and nabulas. The big question is, how do you respond when another person seems to attack you or attack your belief? On a bookie, on a someone's, or do you seek to bring about mutual understanding and peace? Tinusar na sini kuwa, and along ni mata kini kuwa may matay singa. Mereka mereka begitu di singa, maka kaya na berpura, tahu apa na interfaith harmony. Dan beli tiga pupuli na nupenda, dan saat tiga pupuli sa tiga nga, dan maka kapag kaya na harmony. Bukan pupuli na pagkarot takiwa, may baleta ng binti ni Matambo. Why? Because conflict is inevitable in our world. But if we seek to bring peace in our little corners of the world, then we will be the children of the one who is working to bring peace between humanity and God.
Nagatabalea, nagandau kautumay, nagbay busot, nagbay sorsoroi, kaya nagbay pakandumang taki, ay nangrebi, ay nang bulan ni tumatay ang dua. Ay nangrebi, ay nang bulan ni pupali, ay nang bulan ni pepekani, ay nangrebi, ay nang ni lotu, ay nang ni bandua, kaya namata ni tu, kami nagdaw sana, sanga na bakukoa, nagkakakuha, nagbay susunita ka na ta. Nagbay susunita ka na ta, kinila. Kinikawalo, kinikawalo. Sa kalungan at kuya sa pagkakakan, ay buko ni Paul doon, ni Sanon, ang matututo o malang. Daw sa kalungan, ni daw sa makasewsewani, kapagkakani, kapag sa pagkakakaki, bakay laso, na nakakita mo sa basa, ay buko. I love this verse. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. And blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say things of evil against you because of me. And yes, people face persecution everywhere. Maybe because of their color of their skin, or where they've come from, or because of their religion or their language. But Jesus identifies something different here, especially for those who believe in Him. Hindi ba nila ko sa makatataki, sa makasesuwani, sa makatatani, ano po kuniyatan, ewa kalungan. Those seeking to live with righteousness may face challenges for a time, but the reward is great. That's why I like this one. Kenesau sabunitu. They are part of the kingdom now and throughout eternity. Yung ninapapakuso, lumani Campbell Town, kusiperi ang matang ko, na pagkatakilaki mo Chisu, na ipunaw na naulit ni Bunua, ay napika na nakalungan kina, na kamanta ay nabubuo. Raraw, nanondan daw kabungang kataka na gaytikin mo. Sarada. Iya, sento ka ni Kararaw, at yan ang bulat natin. Nayalong malu, nayalong dumdum, nayalong malumo, nabakang bauta, kinalawan dumdum, may palpala sapsapa, may palpala yung dumdum, nayalong maloma, nandaw maloma, nandaw tataro. These are not easy to do. Jesus named a set of